muri mwe yagize ati bazatubwiye amakuru cyangwa se amateka y'abaperezida bose bayoboye igihugu cy'u Rwanda kuva icyo gihe kugeza uyu munsi. Rero nibyo tugiye kujyamo, nkusaba kubanza gukanda subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubona updates zacu cyangwa se ibikorwa byacu buri munsi cyangwa se 5 kuri 5. Rero tudatinze, umuperezida wa mbere wayoboye u Rwanda bamwitaga Mbonyumutwa Dominique. Mbonyumutwa Dominique niwe wayoboye bwa mbere. Mbonyumutwa Dominique yavutse mwaka w'1921 avukira muri Ndiza, ubu ni Ruhango y'uyu munsi. Akaba yaje gupfa ku itariki 26 z'ukwezi kwa gatatu mwaka w'1986 apfira i Butare mu ntara y'Amajyepfo. Rero uyu Mbonyumutwa Dominique mu bigendanye no gushaka yabanye na Suzana Nyirabihogo, bakaba barabyaranye abana. Nubwo abana babo nta makuru ahari yizewe agaragaza abana babyaranye, ariko icyo tuzi nuko babyaranye. Rero uyu Mbonyumutwa Dominique yabaye perezida w'u Rwanda muri Mutarama mwaka w'1961 kugeza ku itariki 7 mwaka w'1962. Ariko mutabyikiranye, yari perezida w'agateganyo. Perezida w'agateganyo ni igihe baba batari bagatoye, wenda barimo barategura nk'amatora ari official. Rero nawe yayoboye by'agateganyo u Rwanda rukimara kuva ku ngoma ya cyami rugiye muri repubulika. Rero icyo gihe ntabwo bari bagatoye umuperezida uyobora u Rwanda. Rero hahita hajyaho Mbonyumutwa Dominique nka perezida w'agateganyo mu gihe barimo baritegura ko igihe kigera neza bagatora. Rero akaba yarayoboye umwaka umwe birumvikana. Umuperezida wakurikiyeho se cyangwa se perezida wa kabiri wayoboye u Rwanda ni Grigore Kayibanda. Ngira ngo benshi muri mwe muramuzi. Grigore Kayibanda yavutse ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu mwaka w'1924 avukira aho bita Tare muri Ruhango mu ntara y'Amajyepfo. Rero akaba yaraje gupfa ku itariki 15 z'ukwezi kwa 12 mwaka w'1976 apfira i Kabgayi aho yari afungiye. Ngira amabizi ko yaje guterwa kudeta na Juvenal Habyarimana, rero akamufunga akaza gupfira aho yari afungiye. Rero mu bigendanye n'urushako yashakanye na Verena Mukarukundo, bakaba baraje kubyarana abana 7. Rero Grigore Kayibanda yewe kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 7 mwaka w'1962 ubwo u Rwanda rwari rukibona ubwigenge, ava ku butegetsi ku itariki 5 z'ukwezi kwa 7 mwaka w'1973. Rero akaba yarayoboye imyaka 11 yose. Ku mwanya wa gatatu cyangwa se umuperezida wa gatatu wayoboye u Rwanda ni Juvenal Habyarimana. Juvenal Habyarimana yavutse ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu mwaka w'1937. Aza gupfa ku itariki 6 z'ukwezi kwa 4 mwaka w'1994 muri jenoside, cyane ko n'urupfu rwe ari rwo rwabaye imbarutso ya jenoside yakorewe Abatutsi. Rero akaba yari yarashakanye na Agatha Kanziga Habyarimana, biramwense muramuzi. Rero bakaba barabyaranye abana 8. Rero uyu Juvenal Habyarimana akaba yari yarabaye perezida, yabaye perezida ku itariki 5 z'ukwezi kwa 7 mwaka w'1973 ubwo yateraga kudeta Kayibanda. Kuva icyo gihe ageza ku itariki 6 z'ukwezi kwa 4 mwaka w'1994. Rero akaba ari mu baperezida bayoboye u Rwanda igihe kinini, ko yayoboye imyaka 21 yose kuva 73 kugeza 94. Umuperezida wa kane wayoboye u Rwanda ni Sindikubwabo Theodore. Sindikubwabo Theodore yavutse ku itariki yavutse mu mwaka w'1928 avukira i Butare. Aza gupfa mu mwaka w'1998 apfira muri Zaire. Uyu munsi ubwo ni Congo Demokarasi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Rero ku bijyanye no gushaka, ntago amakuru ye agaragara, ntago yizewe, nabyo bigeze bashyira ku mbuga. Rero Sindikubwabo Theodore yabaye perezida w'agateganyo muri Mata
mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane kugeza mu kwezi kwa karindwi n'ubundi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, cyane ko yari ayoboye leta yishyizeho yitwa ngo ni leta y'abatabazi, ari nayo yari irimo irategura jenoside. Rero uyu nguyu Sindikubwabo Theodore yayoboye amezi 4 gusa ubwo inkotanyi zafataga igihugu bahise bahunga, inama navuge ko yapfiriye Zaire cyangwa se muri Congo mu buhungiro. Perezida wayoboye u Rwanda ku nshuro ya gatanu cyangwa se wa gatanu ni Pastor Bizimungu cyangwa se Bizimungu Pasteur. Bizimungu Pasteur yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itanu, avukira i Gisenyi ni Rubavu, ubwo ni mu ntara y'Uburengerazuba. Uyu rero aracyariho. Mu bigendanye n'urushako yashakanye na Serafina Bizimungu, yabaye perezida w'u Rwanda kuva ku itariki 19 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane kugeza ku itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'2000. Yabaye perezida mu gihe kingana n'imyaka 6 kuva 94 kugeza mwaka w'ibihumbi 2000, benshi mwe mwaravutse. Perezida rero uwa gatandatu wayoboye u Rwanda ni nawe ukiyoboye munsi ni Paul Kagame. Paul Kagame yavutse ku itariki 23 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu na karindwi, avukira Tambwe Gitarama hazwi nk'Umuhanga, uyu munsi ni mu ntara y'Amajyepfo. Rero mu bigendanye n'urushako yashakanye na Jeannette Nyiramongi Kagame, bakaba bafitanye abana 4, umukobwa umwe n'abahungu 3. Rero akaba ari we mu perezida navuga ngo uyoboye igihe kinini mu mateka y'u Rwanda, ko abaye imyaka amaze kuyobora imyaka 25. Rero akaba yarabaye perezida ku itariki 22 z'ukwezi kwa kane mwaka w'2000. Ngabo rero abaperezida 6 bayoboye u Rwanda kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na rimwe kugeza uyu munsi. Rero uyoboye u Rwanda perezida Paul Kagame, reka tumwifurize kuramba, u Rwanda ruzakomeze kubaho, cyane ko u Rwanda rudafite iherezo. Rero njye nari Ngoma Frank kuri Rwanda TV, mukomeze kubana n'amahoro y'Imana.